Dreigiau Cwm Rhymni yn chwarae Phoenix.exe, sef tîm cyntaf coleg Exeter. So, ni wedi bod yn aros am spel i drio gael y gêm yma i fyny. Felly gobeithio bydd e'n werth i ni aros, a pob lwc i'r Dreigiau heddiw. Right. So dyma ni syth mewn nawr. Gêm cyntaf i 3, neu gorau o 5, pa bynnag ffordd chi'n edrych arno fe. So, gawn ni weld. Pob lwc, boys. Diolch. So dwi'n mynd nôl i Anderson. Yep. Fi di demo un. Oh, Well, there we go. Oh no. ti'n cael amser. Kinda. You can't have a thing boost. Okay, then you can't have a boost, no. So I go too close. Nice. Okay, yeah. Dwi'n mynd nôl. Dwi'n nôl os oes angen. Yep. Ah. Dwi'n mynd nôl na. Yeah. Dwi'n mynd i cymryd y boost yn y car now. Nice, fi'n Anderson. O, na. Ydy hwnna'n just... hwnna. Nice, mae hwnna'n... Okay. Oh, shot nice, shot O, roedd y angle hwnna. Yeah. Fi ddim wedi meddwl oedd hwnna'n actually like shootable. Roedd y angle hwnna. Iawn iawn. Nice. Progress. Dwi ddim yn cael un boost. Yeah. Nice devil. Oh. Fi'n gallu gwneud hyn, dwi'n credu. My gingy official and carry on a little bit. Yeah. On. Another none. On devil. Wow. Oh no.
Dim nesaf. Bydd y gym ni. Mae hyn yn oherwydd ni wedi bod yn aros o gwmpas am mor hir. Yeah. Ooh, lag. Nice. Anffodus. Okay. We're just wide open. Oh, my thought from a ginger fish one is really there. Yeah. Pre-jump hefyd. Ydy'n werth demos ar Gingy? Yeah, Yeah, definitely. Mae fe'n carry on with loads. Yeah, mae'n mynd am slippery steps, a mae'n just sgorio fe'n. Fi'n meddwl wedi cael yna. Edrych ar hyn. Mae'n just, yeah, GC, higher, probably. Ni angen edrych lan fe ar RL tracker. Yeah. Oh, bron. Dim nesaf. Bydd y gym ni. Mae hyn yn Oh, oherwydd ni bod yn aros o gwmpas am mor hir. Beth oedd hynna? Yeah, ni angen mynd am demos ar Gingy. Mae'n... Yep. Yeah. Oh, my thought from a ginger fish one is really there. Yeah, bendan fi'n credu mae'n werth edrych i wneud hwnna, achos mae... Pre-jump hefyd. Achos os mae fe'n cario nhw, dim ond... Ydy'n werth demos ar Gingy? Oh, yn cael bach o feedback. Yeah, fi'n credu dyna ni. Y syniad dda i wneud hwnna. Oh. Yeah. Right. Yeah, mae'n... Beth oedd e? O, mae'n champion un yn y rank 5v2. Mae'n champion, ond fi'n meddwl mae'n probably more like freestyler person. Interesting. I have like 21,000 gold. I may have a V like 8. Okay, dyma'r gym ni. Okay. Devil, demo.
Yeah. Ie, Love it. digon o gyfathrebu ar pwy sy'n mynd i cymryd e, achos, ie, does neb... Dim ond Gingy wnaeth sgorio, efe, yn game diwetha. Yeah, mae 'di cael bron 1200 point. Wow. Roedd their ail teammate yn 300. Wel, dyna ni. So roedd yn like a huge score margin. Mae rhaid i chi just fel marcio 2 yn erbyn 1 hyd yn oed, achos... Mae'n mor gyflym. Ydy, ond y pwynt yw, os oes 2 o chi yn gweithio gyda chi le just arno fe, marcio fe, a wedyn cymryd y siawns bod y 1v2 eraill, achos maen nhw mor... Wel, maen nhw lot gwanach, bod chi'n ffain. Ie. Digon o gyfathrebu nawr. Wow. The boost out of it. Nothing. Yeah. Ddim yn edrych dda. Nope. Ydy, gyda chi trio sgorio tro yma. Bendant. Yes. Da ni mas. Nice. Oh, nice. Nice. Really close. Oh my god. Just taken out. Yep. Mae dal digon o amser. Ie. Dwi'n credu cadw at y tacteg achos chi'n cael gwell cyfleoedd i gymaru gyda y game cyn. O, dyna ni. Waw. Mae'r gweddill yn gallu chwarae hefyd. Ie. Ond y pwynt yw, achos mae Nhw gyd yn safonol. Ie. Ond mae Gingy official yn just a gore. Ie, ie. O! Anlogys. Oh, Jesus. Yeah. That's fine. Un am fforddus. Oh. Nice. 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 Yeah. Da iawn. There we go. Come on. Down, Jack.
Doing boost everything. Doing in the normal corner. Yeah. I have another man. Good on it. Nice. Oh wow. Oh, damn. Deal. Nice. Can boost everything. Remember that. I have a Oh. weekend safe. Wow. Oh, squishy save. Let's go. Nice. Yeah. You being demoed that though? Oosh. They handed the actually great thing. The heck? Ah, that though? Nice. Oh, another corner. Oh. Ah, Oh no, mighty curve for so. Ah, close. dim agosaf. Ie. Ie, bendant fwy agos na. Beth oedd yn gyntaf? 10 dim neu rhywbeth? Yeah, Wait. yeah. 8 dim, 8 dim. Nid cael now saves brings ni. Ie. Crazy. Wow. Ie. Na chwarae teg. Rydyn nhw just shot ar ôl shot ar ôl shot. Ie. Relentless. Need injury. Mae Ginger efo 8 shot. Ie. Anagol. Rydyn ni just chwarae defense y holl amser. Just... Rydyn ni ddim yn gallu neud unrhyw beth arall. Na. Dyma ni. Cadw yn y game. Come on, boys. Ni angen yr ôl sgib. Yeah, roll skib. Roll skib. Yeah. Oh, devil? Nice. We got that. Wow. Ah, Unluckies. agos. Oh, I like it. It's fun to go. Oh, hynna. Oh. Wow. Home. Mae hwnna'n actually side completely off. Beth. Musty feeling i fast. Oh, na. Nice. Oh, agos. Yeah.
Manlish. Oh. Surprising, fair enough. Don't have it? Never mind. One of Did these. you miss that? Did you miss that? Oh, yeah. Oh, my Nagar! Devil, no! Oh, Oh no! no, no. Oh. Yeah. Yeah. Oh, I was supposed to say that now. I might have made that pinch for putting this up. Nice. Nice. Spawn. Oh, I didn't spawn. Oh. Oh. I think I've an amount. I didn't touch that. Close. Good opportunity. Nice. Nice. Come on. With him, man. What is? Oh. Oh, that's the boost over there. Nice. No. Oh, My game had lost on the grass there. Yeah. yeah. Let's just score your in goal. Yep. Oh. Oh. Have you Mavely in your mask? Men ja. Nu är det Canadian, ja. We have 4 bad actually. GG. GG. You're really smart for me. Yeah. Yeah. Oh man. I've always done Oh, a fiad. great ending. Ie, da iawn. Oedd nhw'n tîm really cryf. A We fi'n did siŵr... really bad.
Yeah. Yeah. Oh well. Fi'n credu chi wedi gweld o blwyddyn yma, achos o'ch chi wedi gwneud mor dda blwyddyn diwetha, fi'n credu chi wedi mynd lan division, a chi yn cael fwy o cymysgedd o tîmau cryf iawn a tîmau OK-ish. So, ond wnaethoch chi ennill cwbl o gemau. Fi'n credu nes o fewn y tournament. Yeah. Fel 3 neu 4 fi'n credu. Yeah. So, dylech chi, bod yn fach iawn o hynny, ond oedd na, byddwn ni'n dweud hanner a hanner o fe, oedd hanner y tîm yn unau'n really cryf, neu chi'n gallu curo yn eitha cyfforddus. So, wrth i chwaraeon tyfu, mae'n mynd i fod fwy o cyngreiriau yn cael ei ychwanegu, a chi'n mynd i, dyma beth yw achos dyma yw canlyniad o'ch llwyddiant flwyddyn diwetha. So, ond na, ffantastig, da iawn. Byddwn ni'n parhau i ffeindio gemau i chi nawr dros yr wythnosau nesaf, right lan i'r haf. So, pob di Mercher bydd unau gêm cyfeillgar, neu ni'n mynd i ffeindio tournament neu pethau eraill i chi, tîmau eraill i chwarae yn erbyn. Da iawn heddiw, a gweld chi wythnos nesaf. Iawn. Diolch boys. Pob hwyl. Ta-ra. Diolch. Ta-ra.